Same spot, doesn't get it to drop, but the basket is good. He's going to go to the foul line. Exceptional guy, but what a pass to Sal. Look at those big men pass the basketball. Usually you see guards doing that. Šeit viegliem punktiem mēģina izkārtot Pāvu, bet tanks. Thompson. Out to Kutic. Kutic works against Carey. Spalletta. Short jumper is good. Nice. Nice shot by the big man, and haven't they missed him? Johnson. Oi, ja Spallettale! Nii et Rosenthal seal hästi tema vastu kaitses tegutsemas ja Miška Spallettaga ka suudab ilusti kaasa liikuda. näis, kas täna uued tippmargid purunevad. Spalletta ja palun väga. Kritiseerisin. Peavad kokku tõmbama ka, kui Nurger siin mitu korda tegelikult on edusõidus olnud ja Keila meeskond on kokku tõmbamas korvi all, nii et eks need viskikohad tulevad, tuleb lihtsalt ära kannatada. Kui siin Spalletta keerutab ja... Pareiz Keilas komanda. Spalletta labs pagrieziens Horvātu centram un arī pusā. Pingile lätlaste poolelt. Opa! Ja Spalletale. Spalletta tahab seal Miška vastu taas teha ja ilusti nüüd pöörab vasaku käe peale. Aga vahepeal Läti ülikoolile taas kolmene, aga nüüd... Saisag. Lēngs pēdējās sekundes, viņa metiens pār Fidleru rokām, bumbu grozā nekrīt, bet Spalletta pirmais pie atlākšās bumbas un pēc tam arī ar kreiso roku. Izdodas pievienot vēl 2 punktus. See, kuidas ta ikkagi kaitses ja rünnakul rabab, siis ma imest, et ta näeb välja nagu ole. Oi, ja Spalletta siin nüüd 2 rünnakut järjest. Spalletta Pahvile ja Pahvilt tuleb eksimus, aga Spalletta ründelauas ja toob 2 punkti. Spalletta ar muguru pret Roosu palicis pret. Ja jälle Spalletta ikkagi põrkab selgelt siin Nurgeri müüri vastu, et... Paneb lõpuks ka viske kaugelt ja paneb selle kotti. Spalletta. Spalletta šoreiz noslēdz uzbrukumu ar precīzu metienu un arī šīs Horvācijas ceļas ar gūtiem. Spalletta. Hästi Hermet seal kaitses seisab. Kivi. Hea põrkesööt korvi all Spallettale ja väljakul. Lisaks Pahvile lengile ka Tamkivi. Oi, siin on Kuulbetil õnne, siin on Kuulbetil õnne. Mēģina viens pats līdz galam, metiens kreiso roku gaužām neprecīzi. Un Keila skrien. Keila. Ja Keila saab siit hästi jooksma ka. Spalletta. No nii, Marko Markoneni tänavuse hooaja lemmikmängija toob korvi alt oma esimesed punktid ära. Spēlē John, viņš piespēlē Thompsonam, piespēlē atkal Spallettam zem groza. Nu, patīk izmantot. Tegelikult Tamkivi on väga hea kaitsemängija. Nüüd Spalletta seal esimesel katsel ei saa seda palli sealt kotti, aga Spallettast on tegelikult päris 3 sekundit ja näitab, et rahu ja... Oi kui hästi! Ma tahtsin just öelda, et eelmine kord, kui see sööd